Mariadap kejinya kun quarter final HJN Complex Polo jong ke Lempung Duran Cup menha ka arpoi tari unailar arja arpusau ha ka baka Shillong la jong Football Club kala penlem da Argo la Shigol ya ka East Bengal Football Club ka Sarkar Jilla kala keren bat ka organizing committee jong ka ni ka Lempung ban penlong saya ka semi final ha ka ni ka madan yelekai. Kini kejinya keren kalau urlong hak bahasa sisen part upat ba 8 football ke jela unyo ban saki sia kejinya kun semi final hak arpun rio tere nailar arja arpusau hak ba ke Shillong Lajong Football Club kan ya aireng persya ke North East United Football Club. Kini kedai kesien ke Beringkong bagi jela Meghalaya kan yo pediang penlong ya kini ke Lempung bat kan long ke Buram ke Bakrau ban yo penlong hadu kejinya kun semi final kat ba ke final part an penlong hakul kata. Menteri Beri Kemi Ikatanat Sports ke Sarkar Jilla ubak Syakler Wardri uloong pada kejing ang nuot bak kejing terangki riwit football kejing kuat saki ya ke semi final kan urlong HJN Complex. Dak ba ai kuble ya ki pat ba ki ble shim banta shet ram man lech saki ya kejing ile kai football boroshikata kamtam ya ki jing job ke Shillong Lajong Football Club ubak Syakler Wardri ulo airu kejing kitbok ya ke Shillong Lajong bakan la ban wan ra ya kejing job hadu ke bakot katai ke Lempung. Kenang ban penbet penbiang jing don kamu pat ba ki ban one pay football uba Syakler Wajri uloong baka tenat badai pet ye keni Lempung kin sabu ke Jakar di tiket Haman Laki District badan sepelat ye tiket ha ka arpusau tori nailar arja arpusau uloong baka ni kan pensuk ye nong one pet kai football ban tiet tiket lupa bat ban ailat rui ki bawan na keleng ke jalan Shillong klam da up line ban yo tiket dagi kenta kumbak la ja ha ki jing elek kai baladam Mungkin kesini nilai ya ka jeng kun ball match engka Lajong baka East Bengal hakba ke Lajong kerala ya ka bakan yo ya jeng job ka jeng kersan jeng ki pai ba jeng jela ka jungi kelong ka jeng Amin Sim na kum ta ki play jeng Lajong bat ku mengi baro hi nilai saki ke match menen bat hadin ku ka match na kaliang ka jonga bat na kaliang jong u Chief Minister Budan Burom jungi hadin belawai ke match nila don ke jeng keren ba kompetitif ba ka semi final ka di bende hapo Calcutta genre nak liang ke jungi nak liang jonga butu Chief Minister Budan Burom hadin ke match nila ya keren ru ya ki he jongka army ki beri ban penya ki beri ban pet ya kini ka Duran Cup ka komiti ke jongki bat nila ong ru ba ni kwa ya ke bengin host no mengi ya ke semi final bat kini kelong ke postunat adu kata ta ya ka ba nila yo ru ya ka bangin host ikni semi final ka bangin sepelong hau akun tertrek jong tau benai hadin ketua jeng kun minin ong ikwa ya ka bangin host ke semi final ban mi suturu bagi babun ki pai ba ki belawan ban ai ke cengkersan belawan ban pet ikni football match bagi babun ru na pening jongki ki ba imsim na ala ya ka bakin yo rung po kamadan namar ba ka tiket sekolong limited te la dap ke stadium ti bobun ki pai ba ki jangot kum sim la ya ka bikin rum sikit madan te kumta mene ni la don ni ke meeting hakaba ni la rai ba nin sedon ru ye kini ki fan pa ki bangiong ya ka ba kitu ki pai ba ki ba kum sim la bikin rum ko ki stadium ni la bu ru ki giant screen ki long ki fan pa ki jaka ki bo per na ka bentai ya ka bikin yo bikin pet ba ni la bu ru ba ya ke tiket ke ba mengingin de ba ngin pensuk susu yu pai ba nomor teng ha ka bokiwan bikin pet ya ke match ki ha bikin yang lain de ki kenta bikin yo bikin tiket tikum ta ni la rai ba menta ya kini ki tiket ke ba mengingin de kan long bangin bu no kawai ha po ka than jeng tia ka sa ha po joy town kawai sport than ri bhoi bat kawai sport ka than was ka sil su jungi ba nak bentar ki pai ba bakin sup ba on bakin ham bakin wan bakin yang lain ki kenta te kani ka jingdi ki tiket kan long ha ka singi sajan ba ngin sedang pentep kini ki jakai ka bangin bu dan tengi labu ya bangin bu aman man ki kini ki main town kum ha bhoi ha po jentia ba spo was ka sales te sesisien nga kerpat ki pai ba ki ba di football ki ba di ka sports bangin yami renti ha kini kesini ya kebagan long ke semi final ha pedeng ka North East United bakal Lajong bangin yami renti nyawan bangin ai ke cengkersan nak bentar ke Lajong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka Plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.